Od produkcije Pink televizije stiglo je zvanično, pisano pismo, i kada su učesnici čuli šta piše unutra, atmosfera u kući se za nekoliko sekundi potpuno promenila. Ovo nije bilo obično upozorenje. Bila je to poruka za celu kuću, jasna i bez prostora za pogrešno tumačenje, da vreme za toleranciju odavno isteklo, da produkcija ima dokumentaciju za svaku prekršenu stavku i da posljedice više ne čekaju. U ovom videu prolazimo kroz sve što je dovelo do tog pisma, koje je izgubio CEO, mesečni honorar, koje je napustio emisiju pre kraja i platilo skupo, i jedno ime koje ti je fizički napalo drugog učesnika usred emisije pred milionima gledalaca. Ostanite do kraja, jer kazna koja je u kući zaustavila sve razgovore dolazi na kraju. Da biste razumeli zašto je ovo pismo uopšte stiglo, morate znati šta se dešavalo u Beloj kući u posljednjim nedeljama sezone. Elita 9 ulazi u svoju završnu fazu i pritisak je sve veći. Živci su odavno na ivici, a upravo u toj atmosferi u trenutku kada su svi pod stresom zbog ispadanja i krajnjih posljedica, pravila su počela da se krše jedno za drugim. Gotovo svaki dan, gotovo kao da ih nema. Kršenja su počela s buđenjem, muzika svira, produkcija čeka, a učesnici ostaju da leže. 9 učesnika ignorisalo je obavezu buđenja na muziku koja treba da pokrene jutro u kući, i to nije bio jedan izolovani slučaj, nego obrazac koji se ponavljao. Jovana advokatica, Jovana pevačica, Rada dušica, Tanja Stjelja boginja, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anastazija Brčić i Rada Todorović. Svi su bili na toj listi. Produkcija je beležila svaki put bez odmah reakcije, jer kada se odgovori na jedno kršenje i ignoriše 10, poruka ne stiže onako kako treba. Zatim je tu bio i crni sto, obavezno prisustvo, jedno od osnovnih pravila emisije. Crni sto nije opcija niti preporuka koja se poštuje kad ima volje za to, nego ugovorena obaveza koja važi bez izuzetaka. Ali sve češće stolice su ostajale prazne, a učesnici su birali da budu negdje drugde, da razgovaraju o nečem drugom, da se ponašaju kao da ta obaveza ne postoji. Kamera, međutim, uvek postoji i svaka ignorisana obaveza ulazi u dokumentaciju. Produkcija je pravila listu i ta lista je postajala sve duža, sve do trenutka kada je odlučila da vreme za odgovor na sve odjednom nije više moglo da čeka. Ali ono što je usledilo nije bilo samo upozorenje. Veliki šef je iskoristio razglas da obavesti celu kuću. Ne jednu osobu, ne dve, nego sve koji su u Beloj kući u tom trenutku. Produkcija šalje zvanično, pisano obaveštenje sa konkretno navedenim kršenjima, konkretnim posljedicama i konkretnim imenima. Nema opštih napomena niti vage za interpretaciju. Svako ko je u kući zna tačno na šta se misli i ko je na listi. Ton pisma bio je jasan i bez oklevanja. Kršenja pravila dostigla su nivo koji produkcija više ne može da toleriše. Buđenje, prisustvo za crnim stolom, fizičko nasilje i iznošenje neistina o produkciji, svaka od ovih tačaka eksplicitno navedena sa konkretnim financijskim i ugovornim posljedicama za svaku. I tu je udarilo na pravi način, jer ovo nije bila pretnja u vazduhu, niti opšta napomena koja se može prespavati do sljedećeg dana. Bio je to zvanični dokument sa imenima i ciframa i dokazima koji su skupljani nedeljama, možda i mesecima, dok je produkcija strpljivo čekala da sve bude na mestu pre nego što reaguje. Produkcija Pinka nije poslala ovo pismo jer je htela da zastraši. Poslala ga je jer je već imala sve što joj treba da reaguje. Kazne koje su usledile bile su samo formalizacija onoga što je odavno bilo odlučeno, jer u ovoj kući produkcija uvek gleda, uvek beleži i uvek reaguje. Samo što ovog puta nije čekala ni dan duže nego što je morala. A kazne koje su usledile su nešto što niko u kući nije očekivao u ovakvom obimu. Počinjemo od one koja je šokirala sve u kući. Jelena Marinković ostala je bez celog mesečnog honorara zbog vređanja na nacionalnoj osnovi. Produkcija nije oklevala ni trenutak, nije bilo prvog upozorenja u pisanoj formi, nije bilo posljednje prilike za ispravku, nije bilo razgovora koji bi dao još jednu šansu. Honorar za CEO mesec oduzet u potpunosti. Ovaj tip kazne nije samo financijska posljedica, to je signal ostatku kuće da određene granice ne postoje da bi se testirale, nego da bi se poštovale.
bez izuzetaka. Ali Jelena nije bila jedina. I ono što dolazi posle je još teže. Anita Stanojlović također je izgubila mjesečni honorar, ovog puta zbog iznošenja laži na račun produkcije. Ovo je važno razlikovati od kršenja internih pravila emisije. Anita nije zaboravila da dođe na crni sto i nije ignorisala muziku za buđenje, ona je direktno napala integritet produkcije kao institucije, javno i u okviru emisije. I produkcija je odgovorila na jedini način koji ima stvarni efekat u ovakvim situacijama, financijski i bez kompromisa. Zatim dolazi kazna koja je u kući zaustavila sve razgovore. Ilija Pečenica dobio je kaznu od 1.000.000 dinara, ne 100.000, ne 200.000, nego 1.000.000. Ta cifra pokazuje da produkcija više ne igra na simboliku i upozorenja, nego na posljedice koje se stvarno osjećaju i koje se pamte dugo posle završetka sezone. I onda, ona koja je nadmašila sve ostalo po tome koliko brzo je sve eskaliralo. Maja Marinković fizički je napala Uroša Stanića tokom emisije, pred kamerama, pred svima u kući, pred milionima gledalaca koji su pratili uživo. Produkcija je reagovala bez odlaganja, jer fizičko nasilje nije jedna od tačaka gdje postoji nijansiranje ili zona tolerancije, to je nulta tačka sa trenutnom i jasnom posljedicom. Maja je znala pravila, kao i svi u toj kući od prvog dana, ali napad se svejedno desio i produkcija je odgovorila u skladu s tim. Svaka od ovih kazni nosi poruku koja nije upućena samo osobi kojoj je izrečena, nego svakom učesniku koji prati šta se dešava. Kogod u ovoj kući razmišlja da li mu se isplati da prekrši pravilo, sada ima konkretan odgovor u dinarima i bez mjesečne plate. Međutim, neke su donijele drugačiju odluku i posljedice su bile jednako teške. Anastazija Brčić, Sandra Todić i Tanja Stjelja Boginja napustile su emisiju pre zvaničnog kraja sezone. 3 učesnice, 3 odlaska i 3 financijske kazne koje su usledile odmah posle toga. Ugovor nije dokument koji se potpisuje pa odlaže u fioku. Dok je zgodan, on funkcioniše do posljednjeg dana emisije. I ko napusti pre toga, plaća cenu koja je u ugovoru jasno navedena. Produkcija nije oklijevala ni u ovim slučajevima, žestoke novčane kazne za sve 3 učesnice bez odlaganja. Razlozi za ovakve odlaske su uvek različiti. Neke odu zbog iscrpljenosti koja se akumulirala mjesecima u zatvorenom prostoru pod stalnim pritiskom. Neke zbog napetosti koja postane prevelika za jednu osobu da nosi bez odmora. Neke možda procjene da im je pametnije na polju nego unutra kad vide šta dolazi. Bez obzira na razlog, produkcija primjenjuje ugovor isto za svakoga, bez izuzetaka i bez umanjenja zbog okolnosti. Ono što ostaje posle ovakvih odlazaka jeste pitanje koje se postavlja u kući i ostaje bez jasnog odgovora. Zašto baš sada? Šta su znale pre nego što su otišle i šta to znači za one koji su odlučili da ostanu i izdrže do kraja sezone. A odgovori na ta pitanja nisu ono što produkcija smatra najvažnijim u ovom trenutku. Uz sve kazne i odlaske, produkcija je u pismu naglasila još jednu stvar koja direktno pogađa svakodnevni život u kući. Budžet Elita 9 je smanjen. Ovo nije sitni detalj koji može da prođe pored svega ostalog. Smanjenje budžeta znači manje privilegija unutar kuće, manje sadržaja i manje od onoga na šta su učesnici navikli tokom mjeseci boravka u beloj kući. Svako ko je unutra razume odmah šta ta rečenica znači u praksi i koje konkretne posljedice ima na svaki dan koji provede u emisiji. Kombinacija kazni, odlazaka i smanjenog budžeta zajedno šalje poruku koja je glasnija od svake pojedinačne odluke. Produkcija ne improvizuje i ne reaguje po osjećaju ili po tome ko je glasniji te nedelje. Produkcija prati svaki korak, ima dokumentaciju za svaku prekršenu stavku ugovora i sprema se da reaguje bez prethodnog upozorenja, bez razgovora i bez prilike za ispravku u posljednjem trenutku. I možda je to prava suština ovog pisma, a ne lista kazni sama po sebi. Poruka da je sistem uvek radio, da je lista uvek postojala i da odlaganje posljedica nije bila tolerancija, nego strpljenje koje ima svoju tačno određenu granicu. Oni koji su ostali u kući znaju, jasnije nego ikad do sada, da produkcija nije tu da pravi kompromise i da svaka ignorisana obaveza ima svoju cenu koja stiže, pre ili posle, sa kamatom.
Ono što je ovaj talas kazni pokazao nije samo to da su pravila bila kršena. Pokazao je da produkcija ima preciznu, detaljnu evidenciju svakog propusta i da čeka pravi trenutak da odgovori na sve zajedno, umjesto na jedno po jedno. Svaki propust se beleži, svaka laž se pamti, svaki fizički incident ima dokumentovanu posljedicu koja stiže, ako ne odmah, onda sigurno. Ostaje pitanje šta dolazi dalje u posljednjim nedeljama sezone, koje je sljedeći ako pravila nastave da se krše, i da li je ovo pismo dovoljno jasno upozorenje za one koji su ostali unutra, ili će se isti obrazac ponoviti pre nego što sezona dođe do svog kraja. Sada znaš sve o pismu koje je izmenilo atmosferu u Beloj kući i talasu kazni koji prati Elitu 9 u završnici sezone. Ako ne želiš da propustiš ni jednu analizu iz Bele kuće, pritisni subscribe, jer sljedeći video donosi još detalja o učesnicima koji su na ivici ugovora. Klikni na video na ekranu i nastavi da pratiš.